aga teate nalja või? Aga nüüd teate nalja või? Kuu aja pärast tuleb Skyfronti ülemaailmne turniir ja sinna saab nagu ma ütlesin, rahvusvaheline turniir tuleb ja meil on vaja selleks saada verikuudiks, kittkuudida ja siis, kui me leiame enda seast kõige parema selle venna, siis me kutsume teised inimesed, kes mängivad meie vastu ja siis me leiame selle, kes on vääriline, et olema Eesti esindustiimis. Nii et voi! No nii, mingi close quarters. Continue. So, Oh no. meil on sõpru. Oh, they're on the wrong man. They're on the wrong man. See on kill-stiil või? Not like this. Gotcha. Oh man. Oh shit, that's mad. I'm mad. Oh, okay. Okay, wait, let me jump on to Don't even think about it. Goodbye, Spectral. I'm Future Rab, I'm free. Alright, where you at? Come at me. Even headshot. Got him. Come catch me, blood. Yep. I haven't died yet. Well, I died once. Yo. Come on, man. Finally. Hey, I was busy killing someone else. Oh, didn't hurt me. Is anyone home? Oh, nice. Got someone. Two. I'm out here in I'm here. I'm fucking out. heated territory and shit, you know? Ow. It's Seal on eriti intensiivselt mängid nagu. Oh dear, look what happened there. Headshot granaadiheitega. This is not unrealistic at all. Haha, double kill. Ow. Oh yeah. Oh my gosh, I'm witnessing some really bad glitch. This is a really bad thing. Evil. Ooh. What? Darn it. Gotcha. Ow. Darn it. Oh, gotcha. Nice. Millega? Ooh. Karnaadiga ikka.
Fly out the window. I see you. Headshot. Grannaadiga või? Ow. The range of this thing is amazing. Amazing. Quite. Ow. Ah. Invisible guys, damn you. I too want to be invisible. Jaa, ma sain nähtamatu mehe maha. Worth it. Aga see on päris hea, soovitan stealthi, see on ikka täiesti haige, siin ei näe mitte muhtigi. Ma tean, ma olen ka nähtamatu mees olnud. Nähtamatu mees sai. Nuga. Oli. Ma revolvisin ühe tüübi ära, see oli ka hea. Selja tagant topelt revolveritega lihtsalt. So good. Vaatame, ma sain ühe korraga talle pihta. Oi. Oh nii! Oh no, it's not God damn. I mean like a main lobby. Me too. Fotoruum 5, you are the god. Kuule, mul on vaja nüüd vahepeal kahe jalaga maa peal olla. How much matches do we get? Siin silmis on näha dedication'it nendes pikslites. RGB maksib ära, noh.